Karlitang Anisha Ingtipi Githitang Arpum Pini Longpon Tanglo Lakhain ko rapon nilip MSC constituency ke parlo Choki hola police station ke parlo angkang apar de grum along kedamtang paipaya chiklo niphai inko runner kep arni banghini okachotur dam ahut pen komane pang thek thek the otlang no atum pathilot bonta Karlitang sobita hanse pia phanke Githitang arpum puthot adap Longpon lo bonta Karlitang Anisha Ingtipi phanke pini chitia chiklo niphai ke thomarne anarlo porphai bajikrehini apor an malomsi rongasor kiri Longpon lo apar degrum lokhiram rong phara ronga mekar dorsing hansia supi Karlitang sobita hanse pilapen soning tiatuma sopi Karlitang Anisha Ingtipi atum rongi siret ahem chete bokhet jirpilu bonta kopai ke langno ajoine banghini jirpi sita apor pepen ha chomreng me chiboinang joilo pinianar lo apor ronga sor thur pakpen kiri kakuruk asai dodesang sia jok Githitang arpum Longpon loklo Karlitang sobita hansepi Githitang arpum pen kahelo mitaring koi sose chot anvetlo degrum alang roy alanga kung thengpi kithu arlosi jok choklapen arve ke thia hut babri kang ke jera pot an langpon lap amat langroi suding riamat theklong loklo tongsekot pen choki hola police station lapen borpothar police station ake hoi lapen magistrate Aphan phone pen birta pisi adima klong an nangpalisi Githitang arpum pangthek ponlong pamelo apar degrum arong asoratum kaningje pona tengki odlangno kachu mathavek abang Aphan ke adai sodak pen ingsaivek nangjilapen kisung ke phodet dorsing hanse lapen son ingti ladoni atum Aphan ke kera piponvek nangji pusi ronga radatum jongpon choki hola police oc pen kipuke Karlitang sobita hanse pi postmortem asangtar klangda pupusi ningje pon lapen lahai asai langno kachu matha Aphan ritarle pon bomlo lapen karjupater tok bomlo puta than pon Anisha Ingtipi died body puak keneke paise sir olaman koboni itu since 29 pro ami bisari asulu along with gaw manu logot ba lokhiram hanse gaw hok ba hanse gaw manu hok ami bisari asulu aji around 11:30 12 kenega hobo khobor disile dead body to panit po hoise postmortem kane loya bana etia postmortem loi jam আৰু যিটো সুমিতা হানসি পিতাৰ পোষ্টমৰ্টম ৰিজাল্টটো কেনেকা আছে এতিয়ালৈকে postmortem ৰিপৰ্টটো অহা নাই কেতিয়া পাব ছাৰ এইটো আৰু 2-3 দিন মান লাগিব এইটো আমাৰ সুপিৰিয়ৰ অফিচাৰে তাৰমানে কথা পাতি আছো আমি পাই যাম আৰু সোনকালে পাই যাম ইনভেষ্টিগেশ্যনটো সোনকালে কৰিব না ছাৰ হয় হয় আৰু আসামি যিমান জড়িত আছে এইটো সোনকালে পাব লাগিব ঠিক আছে